Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hun jong kinong yalam ka New Trap Youth Council ha ka arf kandai tarik unai weng arajar khat kandai kalalek mudui syau Superintendent of Police ka Ribhoi District uba Chempang Serti persya ya ki barjala ki batrai ha ka Toll Plaza ha paham maulain ka badon ha Ribhoi District ha ka bala keno bagi dei ki badon khti ban syo ya wei nong nya trop uba dei ukhasi na ka shnong berwa ya bala tip kerteng kum uba one bor langbang. Hagani kasngi ginong yalam jong kaseng kilale ya kendu ru ya manager jong Toll Plaza bapniai ta Skylark Infra Private Limited UKM Mishra banya keren halor kani ka kam le donbor jong ki barjala ki batrei hagani ka Toll Plaza nakaliang jong uni manager ru ula kubur ban omwon rashu da kinong train na barjala lain no tangkitu ki balathung da ka National Highways Authority of India nakaliang jong ka New Trap Youth Council Ribhoi District hagani kasngi layo pan one here Shani Toll Plaza, pamaulan niya kumer, hakabidi ta cinjia menisisni, hakaba uwi samla kasi banyak ya ka truk, bola syabom syatip haki nong tre juga ni katol, kebedi ki barjala, di nakalian juga seng, habayok semua, ya kani ke kubur, kadap dah kaji sofia, kabajur, namarba kumbangi sakiru nakawi kubur, syakawi pat, kadak mi sini, kani kajaka kaba lihat saya lak penong kijing kumar ki babun kimi nak kena jaka hamtam kaya show ya dak dia ni nak liang sem ni nak liang kita seng ni pendem jur ya kan ka jingja syabom syakit jong samla kasi dia kumtahi kala pentik ya karo kumperkat jemi kumtaseng aku bagi layo penwan penmi hang ni aku tol banyak keren bat ini keyboard badi pe dia kalau syaib ha ba kaseng tabu katu kat netili ki jingdawa nak kena keyboard badi pe hang ni Kalong ke benikong kalong ba gitu kiba don keti ban bom ban tit ya uti samlah kasi nakaliang kaseng dak sur ke batung kalabu hakmat jong kani ka berpeniat yang ni bagi ban ugan kam no mardor ya kita ki ori runar la benong ki badon keti hak ban syok ban bom uti samlah kasi de ban pencisai kata midon hang ni ya ka termination letter ka ba la issue nakaliang kani ka office bah kila ayangi ya ka assurance kila bekam ya kita ki samlah dekar le se ki badan hadu new prangut ban bom ban show itu semula kasi te kane gadi ka we ka jing persisha ba lengba ka jing dawa jong ka New Trap Youth Council te kabor ba depit nang ne mardor ka layo ban bakala be no ya kini ki irgunar ki badul ki ban show ban bom semula te kaju kapor nakaliang jing seng ka kwa ban keren syai ba hang ni ha portal nimpa syu bandang UI kum kini ki jingja na kapuas kapur de nila buru ya kamat jingdawa kaba long kinong tri hang ni kini benlong betang ki kasi de ki bentri hang ni nang ni smat kinong be ki kasi debat hakabidi manager juga ne ka tol ru pola pediang ya kata ka jingdawa jongi ba unbu we da ki kasi Henry Pat kin sidon kat buka dengut ki bar jella le se ki bar recommend da ka nahai iwe lane ar lane la poin sau de kita gidi kiba le se kiba kibandon kibanabar kendai pat kiba buni nang ne kendai phok sentam kendai ki try muluk nang ne smart ke kada kadi kupur ka basultanat ka bagiyo nang ne napo otol mentakasi de haju kupur nakaliang jong kaseng ka penturu ya ka police department ba kan simkhya ban budin ha ka ban thuet ya kini kibadon kti ban bom ban tet ya ne samla namar ba pi bala dadi ba usmla kasi usya Nongway, lani yau dukar ka police department tang po sisi lana asing kala ayo berkem. Ni ko unbu ka juk ka jengkeli pinle kumno la tadi ba bom ki parado operasnam. Kato si kan syukur ipi ba kem ni kita. Tekane ngadi ka way ka message department ba kadi ban kem mardor yakini ki badun ki ha ban syok ban bom ya uni usum la kasih.